Hoćeš ja da te odvežem? Ne, ovo, bolje ovo odvežem. Šta radimo? Da levo, desno. Ne mislim da. Ja samo volim. Šta? Vidi. Pedalboard treba da ti je okrenut prema unazad. Pedal. Taj, tako. Malo kolena saviješ, blago. To. Vidi. Evo. Uhvati ga gore, ej. Tako. I sad polako. Nemoj se puno udaljavati. Sad se već vrati nazad. What is that swimming around you? She's killing it. Huh? What is that behind the pedal? Huh? What is it? Come over here, let me try with you. What's up? Pa nosite, ali zato daš mu malo gas, samo ono. Evo ga Rade napravio je propeler na brodu za srpske gusare. Jesi Rade? To je to. Hvala Rade. Hvala, evo pred svima da ti kažem hvala brate. Ej, šalji mi sličicu. Hoću.
kolica. Petra Kajgera. Gledaj ovo bre, jebote život. Ništa. A? Ani se stižu ti kolica. Evo kolica, samo znaš šta ćemo da uradimo. Složit ćemo ih kao da je beba u brodu. Razumeš? Spakovat I onda ćemo da ih pokrijemo nekom folijom, nečim da ne bi Celofanom slučajno se ćemo ih. nešto oštetilo. Ali morat će da budu negde, ne znam gdje ću s njima, vidi kolika su to kolica. Treba će Ona ti... me tamo soba puna, ona je puna. Da, na sve strane mi je sve puno, ali naćemo negdje mjesto. Eto, znaš, stigla kolica. Stigla kolica, aj čao. Ella trying to connect the seat for Anja. I'm too old for this. And that's huge. It's huge. I need to take over the cross Atlantic. Yeah. Fun. Hey, I wouldn't connect anything. Hey, Hmm? I wouldn't connect Ella. I already did. Fuck. To. Because Misliš da je bolje da nemamo ove? we could storage anywhere, parts. Možda je bolje. Yeah.